Assalamu alaikum doğanlar, qandaysızlar? Sizler men Bazar Xabar YouTube kanalı. Bugün 11 fevral. Özgöndöбүз. Özgön koy bazarında doğanlar. Sizler suragan keçe kozulu koylar, koçkor, echkiler, soyuş koylar bарын tartып көрсөтүп беребиz. Sizler болгону like knopkasını basıp koyуңуздар doğanlar. Like'ты монтей басып коюңlar. Кантип басат лайктı? Лайкты басып, подписка таштап койгула. Подписка кылып тура бересиздер doğanlar. Биз сура баштайбыз. Reklama boyunca номер турат, кайрылсаңыздар болот. Мал кой сатканы. Echki ukam бул теке. Канча сом болду? 7000 болду. 7000 болду. Улак чабасыңарбы? Улакаласы улак чабасың. Жакшы. Молодец ukam. Бул жакта козулуу койлор. Авам, салам алейкум. Тарттым мен. Канчадан да отасыз козулуу койлорду? Койлор тартылат. Канча? 20 000. Энелери канча түшөбү? 2-4 düş aldı. 6 tişleri var ekan. 2-4 tişler 20 000 so'mdan. Şul kozulary menen. Rahmat aba. Bazar Xabar aka. Жирный лайктардан басып коесуздар. Ооба, подписаться дегенди эзип турабы? Астында лайк басып билбей дегенсиз, мондой бармакча чыгат, мондой. Шуну эзип коесуз. Басып коесуз. Болду. Bazar Xabar dedin ha? Bazar Xabar aba. Козулуу койлор тартып баштайбыз, огандар биринчилерден сиздер. Лайк кнопканы обязательно басабыз, катталып. Ага, нечте кой сиздики? Шулар бар, а? Козулуу бар, а? Канча тиш койлор, ака? 6 тиш койлор, козулары менен. Канча сомдон, ака? 16 сомдон. Канча сомго бербей атасыз? 14 сом. 14 сомго бербей атасыз, а? Жакшы, ака. Bazar Xabar, ака. Кой канчада отасыңар, ака? Kança olacak? Ha? 55. Parodas qanday aka buni? Arashan 55 ming. Tishi qanday tishi? Qanchaga berib edinglar? Aldım men. Aldınız ba? 55 ming so'm qoldi. Shu qo'y arashan. Qo'ysimi? Ne qo'zlar qanchadan? Ukam 10 000 dedi. 10 mingdan. Erkek urg'achi. Erkek. Qanchaga berib eding uka? 10'ga vermedi degen. Ha, 10'ga berib eding ben. 5'ten 10'ga berib eding ha? Ya 10 000 dedi. Ha, 10 mingden 20 mingga berib edim deydi inim. Katlanak gelmedi. Жақсы. Biz sura başlayıp keteveririz. Qozu же екі tiş болып қалды? Kozu. Қаншада отасы aka? 11 kemi var. 11 kemi var. Қанша сомға беріп едіңіз? 9 berdik bazar. 9 берді ата. Bazar Xabar mı? Bazar Xabar aka. Qozu сұрағандарға тайын. Qozu сұрағандарға şu akamda qozun бар şu akamda. Aka қанша сомдан бұлар? Ерке бұлға чарылаш, ha? 7,5'dan da tasın. 7,5'dan da otады eкен мына. Qozular. Қаншадан сұраштады елде? 6,5'ga 6,5'dan sura otады, ha? Жақсы ава. Ава, sizin qozularınız қаншадан? Ya, koyun 8, 6,5'dan, ha? Qancha oldu qo'y? Satılat 8,5 de otar. 8,5. Rasa rekka chiqdi TikTokda bundan dedi, bundan tatib qo'ygan ekansiz. Shu buyoq tortgan. Mına tuğanlar, TikTok'ta bizde reykке çıkıptır deb suyunuşlar. Biz qozular sırayız. Sizden baka? Qancha so'mdan aka bular? 8,5'dan. Satılgan qanchadan satıldı aka? 7'den sırada vermedim da. 7 mingdan sura otadi. 4 turg'achi, qolgani erkek, ha? Жақсы ekan. Assalamu alaikum, hurmatlı mo'min musulmonlar. Bundan bir neçe gün burun sizlerden şu balamdın chet өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 000 сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан жетпеген жагында да бир аз жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 000 акча каражаты керектелүүдө, мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңызды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Жерде Мбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошого о деньги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Şu barыңыздардан Аллах Таалам разы болсун, берген садакаңыздарга бизге канча берген болсоңуздар Аллах Таалам сиздерге 1000 эселеп берсин.
12,5 ming bo'ldi ha? Aka bular bo'z bu? Qo'ylar. Bo'zi ham bor, qisiri ham. Qanchadan bular ham? Jash o'xshaydi ha? 25dan, 15dan. 25-15 dan bo'z qisiri bor deydi. Modadan bor. Tishlari qanday? 2 tish 4 tish. 2 tish 4 tish shol. Jashimilar ekan. Qancha bo'ldi aja qo'ylar? Qanchadan bo'ldi? 20.200 dan bor. Qancha tish? 6 tish. Hozir qo'ylar 20.200 dan bo'pti. So'yishlar da var. O so'yish. Qo'chqor? Qo'chqor. O'zi qo'chqorlar so'yishlar. Qancha so'mdan ha? 11.5 dan. 11,5 ming so'mdan de. Zo'ra var. Qancha oldi aka? Echki. 10 ming. 10 ming ular. Muyuzi biroga sayib olg'idaymi? Qancha qaldingiz? Qo'chqor bozorida ol so'g'onlar. Like bosib qatta olib turamiz. Negiz uqqandan keyin ezib qo'yingizlar, like'larni bosib qo'yingizlar. Qo'zlar bu bular aka? Qo'zlar. Qancha so'mdan bular ham qo'chqorlar? 15 mingdan. 15 ming so'mdan. 30 bo'ldi bu. Qancha so'm uka? Qanchadan berib edingiz aka bularni? Ma'qul bo'ldi. Qaysi kanal? Bozor xabar. Benim Bozor to'y? xabar. Qancha berdi savobi qo'zg'ashni? Tanishsan ana. Buna ne? 700 so'm berdi. Qancha berib qo'ydingiz ekoni, ha? Qancha berdingiz? 16 ming. 16 ming. Qo'zi qo'chqorlar qo'g'anlar. Qanchadan aka? 10dan? 16dan ha? 16dan berib edi ekan. Ba'dan, Dungba'da. Satib yurdingiz. Sizlarda qanchadan aka? 16 jardan. 16 jardan. Bari qo'z ha? 16 jardan deydi. Qo'zi qo'chqorlar. Ne olacaktır? Çoğun qancha tish? Lazım. Qancha berib eding? 27-28 ga berib aytadi ekan. Ular tishlari qanday mi? Taqsir. Tishi ham bor. Qanchadan puldari? 30 ming so'mdan deydi. Ikki tish, 6 tishlari bor deydi. Takaman. Qanchadan bo'ldi tema? Havo. Qo'ylar 30dan 60 kami bor deyapti. 30dan 60. Yaqinichi? Yaqin endi olib sotar, oladigan aytamiz. Anadolular biladi. Ha, zo'r. Chiqib qochorlar. Qadosim? 4 tish. Puluchi? 4 tish qo'chqorlar deydi. Aqchasini aytib qo'ychi. Qadosim? Aqchasi. 35 ming so'm. Dondi. Kelavering aka. Qanday qo'ylar ham brat bular? Arashan. Qancha so'mdan ham bular? Ha, nada. Qancha so'mdan? 30 so'mga 20 dan kami bor. Tishlari qanday bularning? 6 tish eng ulisi. Eng ulisi. Qo'zidan 60 gacha arashandari. Ha, yaxshi. Nolu? Baho. Pul qo'chqorlar. İnsan zorla koştu. Tishlari qanday aka? İki tişli. Aqchasi-chi, aqchasi? 111 ga berganim yo'q. 4 onu 111 ming so'mga beryapti. İki tishlari bor ha? 4. Parodasi-chi? Gisarli haşak aralashdi. Bozorvoymi? Avvalma turistni aytadi ekansiz. Bozorvoy deb parodasi. Bozordan ne keyin bozor sotganda. Qancha qaysiga qancha berdingiz? Qancha berdingiz? 13 kar. Qo'z ha? 13,5 ming berdi. Qo'z qo'chqor. Arashanda. Quloqchoq barlar qizillar arasham bo'ldi. Qanday qo'chqorlar ham ha? Arashanmi? Arashanda. Tishlari qanday aka? 2 tishdan. 2 tishdami? Vaqchasichi? 2 tishi tug'an. 120 ming so'mdan ha? Bordigan liniyasi. Liniyasi qaysi? 80, Gulliver. Liniyalari bor deydi. Nomeringni aytib qo'y bo'lsa, brat.
221 menen 61 21 86. 61 21 86 ha. Mındaylar onda tushmaydi. Ha, buna. Ha, bu kozulari va? Yaxshi ekan ama. Kozulari da cho'ng ekan, o'g'anlar shular. Shular. Chalaveradi. Qayerdan kelganlar bular? Ha, aka, qaysi yerdan olib keldingiz buni? Qarasudan. Ha, tishterida. Ha, yek tish ekan ha. Jash ekan tishterida. Gülverdi'nin balası deydi tuğanlar. Çalıveresizler nomerdi. Oldu aga.